jing no senyang ni nat pulit ki badai hak bentaban penyaj ke lek kawan ki kali hanong ba shlong ba kumjuru ban te lakam ya jing lek klam akor ki nongnya kali hak ar pandai trek plan kot arja option UMLA ganot shlong ba Adelbert nongrum harangkat ki sandar barsnong ke jayau pulun ki lek jurip ya wei ki caka ban bu ki police boot lani ki caka yang ki pulit hajayau preng hakani ka sngin lor UMLA ba kinong yalam ke jayau dorbar pulun lai don langru do officer in charge traffic na Lumding Jiri police station na lor ki pan habakran sikilat plai kubor ba Adelbert long ba kecing temu ban ai cingirap ikna traffic pulit kalong baki pulit ken light na kecing show uslam kal air ka sngi kat baki dang trekam bat kum ke jayau dorbar pulun kla ibet ban bu ka police boot ka cayang pulit hakate ki caka ang ni itu sanput dan ni. Biang tu. Ha? Temu tu sao. Yang sao lagi. Yang kami guys, ni. Kabar ilong tik kabar syong ke bawah pada kod di hai. Kamu syong yo. Dekat kami bahan macam ni. Nyok ra. Ini anyok ra. Menungi perkat lam ringkat aku membeli dekat bagi nongilam jongki dol barsong bakunung inwara yang tak kesuk ka lek kawan aku beda ibat kanika traffic congestion kani ko bagi jukren ka por ihapan wan dan bagi media sambut paiba tinggi kat nu wiru persang wan pensuk paiba di banglai ban kali ka police department ru kala persang kala bu ngamuk kala put their own effort mo kalau kanika ban di congest ya kena kecekapnya nama kena kecekapnya nganyai ban umum mali idon lang rekat ngiram pasong na kapor ban sotu sisai ke jingsa poka ground reality mo poka ground zero bakam dei kecekapnya bari surok kecekapnya kadi namar poka kecekapnya jog jemut perkat kecem bangdon kita ke set of driving jong baru banyak kali lagi private dan iki local taxi ni daru hanga step dekat nak yang jong in charge jong ka police traffic Lumding Jiri ba lakyang banyak perkat bakunung in wanra ya hakapan install ya ka police boot nampak traffic away kalong ba ini ki paman ya ka traffic ka maka sitom pat yaki pinumla banyen namar prakanta bagian siang behaju kamle ka basung kiru ide ki brio kumangi yaman perkat di jiksum jong Martin dan hati cakar kalong bakin bensuk ban mane ke traffic nang ba kalit kawan kanong ka ba kluy kanong ka balay doit ban kanwara ke jiksuk ibubun balang jadi hello ta kanong rip ya wadu ni step na ka bantaban bersyang nam ta kanwara ya kani ban install ya kani ka police traffic boot barang jo ko poru kalong bakin di pamane traffic video ban sok ha ka por barang ka ban sok di bandaru ila di na uslap bandaru ila di na ka jing shit jogasngi namar banga panbiang bagi dei ki briohi kambut bagi dei ta polis bagi su tre ka kam na perkhat su ya ka jingsuk ka comfortness na ka panta jongki jadi lor ta nong rim iwana ni jaka bangan IT hai polis traffic in charge jongka Lumding Jiri balak yang bini keren pada USP bukumnong inwara ini ka polis traffic boot na kalian ke department lakala na yang bahkan install no immediately kat baka school mentang anang play buat kani kadi ko ka issue ko banglay sim ani ka bata joni ka smi ban ida kenturu tingkat pagirang masnong jong ani ka jiaw pulun mga ko mamali abdi bakani ka particular issue jong ni ka traffic congestion baki paiba kinongnya kali kindon ka akor ka burok namar ka jing kamnya ka jing pen slab ya kiwai pat kadai ka jing wa karki nu burok hakta mani ka intersection point ni ada pan ai jembut ya traffic in charge or subhawan draw de ki line amala kini ki intersection point nang ba ini riginong ki ban serve ko ki signal ko lesi ko monuksa ka signal light mo kabay sipala pau ki signal light ko ha ban yang mai ke jemut ko ba kini ki line ki ban draw on every intersection point hajiao hamokar ngangi scam baki driver taxi dan ki driver jadi private kali ide bandon ka kor boro pagi bersusu ide bandon kita ka bor susu ka jomki ide banian nama pun burung panggil yang bahan lagi makan gaji hang kali kabla kata blok hantam ke bor tu maka bor dari kota dia kena dia kuai isu kata ni scam ini ino immediately bahan ni ka kam kali aja kumat
ban kabar de isu nang sa shefu kum amali ban shong lang ban ka santaling dor barsenong jong ka jiao pulun ban kin reu tuligi ki dor barsenong jong ka mukhar bang sai shong kum lu bang keren ya ka tai ka circle jong mission ban kani ka bang shong ru mde po surok ni sai shong po round table ni trash out bangin wara pat ya ka solution ka ban wara pat ya jing su ka jing sign jong ki pai ba ko bun balak nomor bun sien section point jong tu ka mission point dari dor tanglai south santali kali bolong kham ko bangor ke cikir kli ki bang perkhat nam ta ki perkhat nam ta ledi simat ka kta pa di ka blok ya ni ka mamu ka kta ya ka traffic ya ka jiau area pro khoi ba ka mukhar area pro khoi kawiru ba kong sandu mangidon po ground zero ngi pun sin bakani ka jing bamborom jong ki driver ngau bi drivers ki fla sutu drivers ng taxi ni jong ki private le khambun sha di drivers ng taxi ki ba pun sin ki ka attitude persya ki home guard masuk ngai na ki home guard ki di brio tong ini borom para brio namar ki home guard ki don po ka po ka jaka ka bakide ban trei na ka bantawan persuk ya ki ya kalait kawan min ken mau kata mde bakile yang tei na ka banta taman dro tulop ke bat ki home guard ani ki police ki nom so ye ya ki kritian ka banga keren ada pile ran ban trei la pindor ka jing slur pindor ka jing solong trai ban trei ka kam subah ban law no uniform unum su ye ya kata ka bang ko am clarify ka long ba ada pile ran ani pindor ka jing solong trai ban trei ka kam jadi ta halo tai nong rim ki bang ong ba ka ba ba law no uniform nrei na donang ni jaka kalau man ai kata ai man siap ai jing slur ye ki home guard bakin trei hok bakin peni ya kata showmanship ka jongki ya jing solong trai ka kam bakin don kapor bakin kinhiet ki driver fair ki bolong klap kapor ki ba nyat ki kali ki jongki ki ba pelong ka daw tanah ka UAR lai ka pentut pat ki spa tadi ki mar ka daw hani kapor nga kwa ban kia ban kerpat jur khamtam nginon ka akor ka burum khamtam ki driver taksi baro bakin burum khamtam ki honggat ki don nak banta banyarap lam ta jongpi ba banyarap ru nak banta kali kawan coba bun pala Habatin, pej bahagi ki sharp plus F. Ka plus F? Hakabam bangibam duna ki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pej ya ka sharp plus F haka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta ai ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi panai kita. Kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition bakam bha ka jing im bakam bha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya